Action. Jack. Naon ini Rut? Naon? Betul sih siapa ada kumaha gitu kan. Nyata kumaha aing mah. Ambang kasih jarot. Bisa nak pedas men. Bisa kering. Heuh nya. Balikin. Action. Jadi kumaha sih? Astaga. Jadi kumaha Jack tanggapan sia tah. Warna hidung keabu-abuan, abu-abu monyet gitu. Pos hulak berat ya. Huluk pakai itu. Geus wae nama Rut tutup poin lah. Ayo. Ayo bro. Cut. Pengen bijak gitu. Habis ya poe bisa mau. Biasanya pakai ambil. Pengen tuh. Nah, Syarat, gandeng mau teh Ngep. obat nyamuk nih. Suwe teh. Cut. 2, 3. Babi. Kadang-kadang senar ada deket kok. J 2 3 sok. Sok Nah, Dona parah goblok reungit. Cut. Ayo kan nyaman, Bo. Keung lah, iya ajakan tadi salah. Sok. Babi teh. Anyap teh apa teh? Naon Syarat? Rokok di pohon. Ya, sia. Babi teh kali siang goblok siang anjing. Goblok anjing. Naon eta euy? Action. Naon itu mah teh? Heran gitu. Bang kos gitu atau meniso. Mana ada si Rudi kawan? Lebay ah. Gak yang diboberik tadi keluar. Kemana sih Rudi? Goblok tinggal ganggu wae ke motor lah. And Kita tetep ngarangkeun ke. action. Di jalan gua masih terawat. Aing diburuk cokor bisa si Rudi tetep saha. Aduh, aing jeung saha si Rudi sorangan apa jeung saha? Jeung si ieu saha Aing nepona mah lompat nama jeung si Koci. And si Kocek. action. Cut. Gede-gede tangkalan tuh. Cut. Sok. Kumaha ieu Jack euy? Oh, kumaha naon pan rencana siang meureunang ieu teh. Apa jeung sia omong meureun Jack? Ning mah tibang tur. Kering itu ngawak aja di kumaha. Bawa we lah. Busur lah. Action. Cokot. Masih dalam. Rot. Ayo, panggil. Action. Action. Wah, sia beunang goblok. J lu. Tuh, manusia And action. Rot. Dai. Yo budak nangis aya. Diuk. Bagong teh. Rolling. Action. Dia ke dia. Rot. Tuh mani kan. Bisa aya. Diuk. Rot. Kedengeran. Diuk. Tahan, Mak. Diuk lah. Guys bersambung oke. Diuk lah. Tahan. Bersambung. Oke guys, sekarang kita lagi beres syuting, habis ngaroga hal ada kieu, gagal ibu tak kieu. Si Rudi.
Capek terus ibu break. Mantap. Ini Kameramen senter atau pantau itu gue. Bisikin kayak kata banget. Jangan lupa like dan subscribe channel saya Panglima Komandan dan channel rekan saya Santri Pariwisata. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.